Ekitabo kya Zaaburi eshuura y'igana emwe. Okwo omutegeki ashemereire kumarira kuba ohikiriire. Zaaburi ya Dawudi. Ninyeshongora aha by'embabazi n'eby'oburyo. Ai Mukama, niwe naza kweshongorera eby'okuhimbisa. Ndyayerinda ngyendere omu muhanda oguhikire. Oryija ryari ahindi. Ndyatwaza gye omu nju yange n'omutima ogushemiire. Tindigira kintu kyona ekibi ekinayebembeza. Ninyangira kimwe ekiri kukorwa abarikutishuka omu muhanda gwawe. Tindikwatanisa nakyo. Omutima gw'obugomi guryanzahare. Tindimanya kintu kyona ekibi. Orikubeherera mutaahi w'omubonano ndyamucwekyereza. Orikurebesa abantu esheshemi kandi ow'omutima gw'amaryo tindimugumisiririza. Ndyareba n'embabazi abarikwesigwa omu nsi bagume nanye. Orikugyendera omu muhanda oguhikire niwe ariguma nampereza. Omuntu weena okora eby'obugobya tariguma mu nju yange. Omuntu weena orikubiiha tarahamibwa mu maisho gange. Buri kasheshe ndyaguma ncwekyereze ababi boona b'omu nsi, mbone kumariraho kimwe enkozi z'ebibi zoona omu rurembo rwa Mukama.